mabaya malugi nag-usaha. Ngayon malabaya malugi maghinang karayawan. Sumarawa mga tuan. Apabila niya akarunin na tulan kabayaan sintuhan. Mabaya siya ibandi halawm siya kalugian. Sababin nagdaak kaniya Tuhan. In nagbayta sinatulan Tuhan. Baan niyari akarunin kabayaan sintuhan. Way pagtayma. Iwan halawm kalugian siya haadlaw wanagana. Paman pasin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yatakabbal Allahu minal muttaqin. Sa bunnal tuog. Intatay maunda. Iwan sintay maunda sin Allah ta'ala hinang. Hinang hilapal sindila. Hinang tasdikong sinatay. Hinang amalan simpito ang gautabaran. Amurain mga tao muttaqin. Hinda sin mga muttaqin yan. Ang mumus nila, ingkabuhi nila, iwang kamatay nila. Hapag mumus kabayaan sintuhan. Ano yan? Iagad nila indakan. Way pagsumlot, way pagmahukaw. Makaya nila iwandi, karausan nila iwandi, gauson nila ra, sabab nagdaap kanila, mahasod si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Salta tiangkisan nila, insabarang liyaman, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, mas kita niyo hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam kakularan. Unang hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam baita daingkan Ibn Abbas. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam bashir hadhihi al-ummah. Naraat sin Allah Ta'ala inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam papakuyagunin umma ini. Hisiwin daat naraat magpakuyag. Hisin nagdaat Tuhan. Hisiwin daat Nabi. Hisiyon papakuyagon kita niyo. Meta kita niyo papakuyagon. Umat, wala niyutas di nga kabayaan sintuhan. Natibuk sila harukun imanunong. Natibuk sila panauhid. Nahambuk sila harukun Islam 5. Iman harukun imanunong. Uno yan kakuyagan yan. Bashir hadihil ummah. Pakuyaga sila sinupat para kalay ni. Mga anak ka po, biadagbos di kumuyagin tao. Indar iman, kawahan kagupat ka dyan, amoy nang kakuyagan nila. Inkuyag nila pagkaon si Kandari. Inkuyag nila pakayan si Kandari. Inkuyag nila material si Kandari. In primary kakuyagan simbar iman number 1. Amo hindi sila makakuha din sa ummatul Islam. Di sila makakuha hapag hambuk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita bin Nasri tatawangan sintuhan dunya iwan tatawangan adlaw. Tawangan sin Allah Ta'ala in ummat ini. Apabila sila rin magbutas. Apabila sila rin mutas din na kabayaan sintuhan, papakuyagun sin Allah Ta'ala in ummat ini na hambuk bin Nasri sinaon tatawangan kanila sintuhan. Natuan sukatun sintawa, unong nabalong min tatabangan ini. Al-amalu alayna. Ini nang cumay na to paragbuson.
wan nasru min Allah. In tatabangan day nga Tuhan. Ayaw na to nasubuhon, hauno na. Dahil nasubuhon na to, nakahinang daba kita niyo. Bang kita yung naghinang, kurit darahin hinang na to. Amo yan Tuhan, imbar iman na masa nakaula, amura imbar iman na masa ini, natiruok na sila hakabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, masin pagpakuyag, laas na reaksin Tuhan, pakuyagunin umat, Rinjungan tani alayhi salatu wassalam, pakuyagain umat ini, amin natiruk sila kabayaan sin Tuhan, in atay nila, in jantung nila, in dila nila, in pito ang nautabaran nila, bin nasri. Aon tatawangan din nga Tuhan. Na Tuhan, mga aon tatawangan din nga Tuhan, way nakaburaan mo. Diya on Tuhan, iniulat-ulat na to, tatawangan din nga tao. In tao barhajat kanya-kanya. In miskin barhajat. In dayahan barhajat. In bilyonaryo barhajat. Sisirin bukul barhajat Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, ayaw kita niyo maghulat-hulat tatawanan din nga tao. Hulat-hulaton na to tatawanan din nga Tuhan. Dahil hulat-hulat na to tatawanan din nga Tuhan. Karausan sin Allah Ta'ala papagtabangunin manusia. Karausan sin Allah Ta'ala patabangan kau labay-rain kay na mapaggahin mo. Yadto mga Tuhan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang ihala din kabayaan sin Tuhan. Di niyo agaron yung kabayaan niyo. Di niyo agaron yung kabayaan niyo magkahi. Sa kamu magkahi na agaron niyo uno to din kabayaan sin Tuhan. Yansur lakum tarangon kamu sin Allah Ta'ala hakabuhi niyo iwan hakamatay. Mga anak po, magkarunahan kita ni tatabangan sin tao. Sarawa, impuunan sin mananabang day nga Tuhan. Amo yadto impuhungon na to na amuna. Na imbunga sin pag-iban. Sin bar-iman usog, iwan bar-iman babae. Papakuyahun sin Allah Ta'ala. Sila tatabangon. Hikaruwa, warriba. Hikaruwa tatawanan kanila ang katun sila sintuhanin darajat nila. Kapag ayun sadya, yangkat ng darajat nila. Panaw mo sadya pa masjid, yangkat ng darajat mo. Lingkod mo along si masjid, yangkat ng darajat mo. Iniyat pumamaraya, uri ikaw magniyat pamangi, yangkat ng darajat mo. Yang malan mo inda akan nangkat ng darajat mo. Yang malan mo wajib nangkat ng darajat mo. Yang malan mo sunnat nangkat ng darajat mo. Nawang mo wala yang malan hindi agrugbos. Mga anak po, amo yan hindi kakatutan niyo papakuyagon. Dahil sa babyanin bariman, makuyag sila umalok pakabayaan sintuhan. Ingkuyag nila, alok nila patuhan, marana, bunga, harap papagkahin nila, magkasi iwan maglasa. Hari niya ang katulimbaran niya, anaynan niya marayaw. Kung nagsusulat sini ng marayaw, di bakita niyo kalupasan ng marayaw. Parman sin Allah Ta'ala. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. In uno-uno na nahinang niyo pamarayaw. Amin iyagad din atulan kabayaan sin Tuhan. Way rasahan na lupas, tiyataw da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katutan niyo, yagto nagtakarad, iwan marata niyo, iwan aumpay karintan niyo, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
Ikato mga tuhan, katakuyag ha umat ini at tangkin. Bang nila agaron ng kabayaan sintuhan, sila'y magkali para mausing gumi. Ianugharaan sin Allah Ta'ala karayawan ng tao. Ang paniya kapamarintahan sin gumi. Ang paniya kapamarintahan ng gumi sin kabayaan sintuhan. Yan yung bulawan nila. Yan yung alta nila. Yan yung katantan nila. But supaya hika pamarinta ing karayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, patutuhul sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. At tankino fil ard. Bukun sila magdarwa kababaw singguni. Bukun sila manglarak sincara sintuan ababaw singguni. Sumagawa kahatulan in alupon nila in puunan pagkasi iran paglasa. Ini katunya mga pikaupat mga tuan. Hanggang sila tawangin sinallahu subhanahu wa ta'ala bi'izil Islam. Diyaugbuhan nila yung pag-agama. Natuad tungkin ang kahalan si Mano siya, di sila makad. Doon na sila hakabayaan sinallahu ta'ala. Dahil sa rabyan, impamulan siyang kanila sin Nabi, alayhi salatu wassalam, al-ibadatu fil harb, inibadat tanyo, inibadat si Mano siya, hawaktu fitna, hawaktu wala, hawaktu kasusahan, diya si masanatini, ka-ajri hansin. Kaya manin pahala niya. Kaya man tao nag-ibadat ipahala mo. May ta, kaya fitnahan na niyabdo, kiyugdan na si musibay niyabdo, kiyugdan na si balay niyabdo, makasabar, ikaw kaya sabalan mo, doon da kawakabayaan sintuhan, ibadat mo isa-isa mo, nanunggal kawakabayaan sintuhan, diya sinibadat sin kay man tao. Kakuyahan saan mga tuwan? Ay sadya ko niyan lang, mo isa-isa kurakuman, maraw pa ako makadna. Bi'ijjatil Islam, walillahil ijjatu, walirasulihi, walilmu'minin. Ing kabansakan, ing paruntungan, ing kamulyahan, dahil nga Tuhan, yaw na Rasul niya, yan ang mga bariman, ayaw na tuyad tulugpason, ni kita na rin nga tulagbus, misa-misa isa mura. Doon ka hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pamuyad to mga anak ka po, hindi ay takato taling, kakuyagan haumatini. Na bang aun di ay takakuyagan, aun isab kasusahan. Unang kasusahan di ay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumugdan haumatini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الفقر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد رواه أحمد. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, piyag buga-buga ko umat ko. Hika isa. Ing kabugaan ko umat ko, aksha alaikum at-takasur. Amin magpatauran ng tao sing kabayaan niya. Bukod magpatauran sing kabayaan sing Tuhan. Magpatauran siya isa-isahon niya. Ang time pagpataudatan sing Tuhan. Patauran sin mo.
patawray na alta mo, patawray kabun mo, patawray kakatan sa rawa, doon kau hakabayaan sintuhan. Aksha alaikum pak, di kabukaan dumating kamiskin katutan, amunin kabuka sindulya. Amin bulog biyahon, mamiskin na lang na, yung mga nag-analis, katandun niya, banglaw na lumuhay pa yung bulog yun, maauning gutom, maauning miskin, kabiskin. Hindi ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya mabuwa si kamiskin. Ikabukaan niya magpatawaran. Balikan na to mga tuan, piyang hindayaw mataw dalta mo, piyang hindayaw mataw kabun mo, piyang hindayaw mataw panyat mo, sa balmayan doon kita niyo kabayaan si Tuhan. Uno pa yung gaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang bubuka-buka niya. Bialikan alpak. Amunin kamiskin. Kamiskin na uno. Kamiskin na pag-ibadat. Kamiskin na pagkasilasa. Di na mala sa habaran. Di na mala sa kampung. Di na mala sa pamili. Timpiun niya rakumanla sa kanapsuhan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitan kita niyo hangkan syari mahuha si kamiskin apabila nakaw ninumat niya na kami sa ng kadlaw dayahan tuan hindi ka kumayahan sabab kaya tunay niya yung pag-ibadat pa Allah Ta'ala na nakakaon nakasalaksa wala mo tunay yung kabayaan sin Tuhan apu-apuan sin kamiskin kapag bayarun siya sin Allah Ta'ala hadlaw kana liupas din riziki, wala niya iyarading kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Uno patuanin pagbuha-buha si Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuha ummatini, ma akhsha alaikumul khata. Di ako mabuha, malawang kamuhay nang. Bangkaw na law nga pagsambahayan sa awihon kaw, sumujud kaw sa awih. Nakalawi iwan kulang. Sumagawain kabuaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhsha alaikum at-ta'ammud. Tuurun na sintao magmaksiyat, taubatan na kumanlong niya. Hinangon na si Mano siya, tuurun ay nang mani. Dahil ulungin dalang mentuhan, dahil kasi undain Tuhan. Bang na to, kaya harad, dahil ulungin Tuhan, dahil lasaunin Tuhan. Ghafurur Rahim, Raufur Rahim, dahil ulungin yung dahil kasi yun. Tuway na to dahil sa pagkahararan, ajabun alim, ajabun syadid. In Allah Ta'ala, in siksa niya sa lagu-lagu, in muka niya maulun, in siksa niya, wala pakyana naman sintawakon ni. Buko na buk sa jara o purahim, dahil unungun ilang dahil lasahon, suway na to dahil sabi nga ton, in Allah Ta'ala, dahil astulun. Tanda siyo, mga sila ng lagi-lagi kapag agama. Yan po mga anak po, hindi ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na to. In hadith. Hadithul Quds. Fayaqulullah lah. Nagpalmanin Allah subhanahu wa ta'ala hadithul Quds. Ya ibn Adam. Ya kau anak kapu Adam. A'taituka. Wa an'amtu alaik. A'taituka. Wa an'amtu alaik. Pamaja sana'ta. Ya kau anak kapu Adam. Malasa aku kaimu. Wala mo patiangan ngayon, dirihilan ta kau.
indihil ko kay mo, iwan sin nikmat dihil ko kay mo, pamaja sana ta, ulo na inhinan mo. Di lang takaw nikmat pagkaon, di lang takaw nikmat pag-inom, di lang takaw nikmat panghati, di lang takaw nikmat kusog. Iuno mo na yung mga ririhilan yan. Tani mga tuan, palasuhan ka kami. Unang jawab si mga tao, fayaqulu ya Rab, jama'tuhu wa samartuhu. O Tuhan ko, piupun ko na kabayaan mo. Iwan, piyasulid ko na kabayaan mo. Nauno mga tuan, nasasatda siya sin akal niya, nasasatda siya sin pikilan niya, nasasatda siya sin nafsu niya. Indirihilan ka niya, wala niya rapya kay pakabayaan sin Tuhan. Innikmat dihil ka niya, wala niya rapya kay pakabayaan sin Tuhan. Piya kay niya ra, pisuko na siya sin nafsu niya, pisuko na siya sin sawat niya, pisuko na siya sin pagtakabul niya. Lam yukaddim khairan lahu fi hayatihi wa mamatih. Wala niya kit nahinan pamarayaw. Tuod pakauwi niya, iwan wala niya nahinan pamarayaw. Dahon niya luto padlaw kana-kana. Indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, indirihilan sin Tuhan kato tiyo-tiyo ujian. Ulo agarun mo yung kabayaan sin Tuhan. Indirihilan kato sin Tuhan dakula uujian da. Uno, agarun mo kayong kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, mga anak po. Niyamutin waktu. Usun na to. Yung kabayaan sin Allah ta'ala. Haupo din waktu na to. Uuhon na to, inatay na to, injantong na to, impito ang gautabaran na to, lugusun tanyo paalupon pakabayaan sin Tuhan. Sabab amuyad to inikasan niyang kato tanyo, dahil di adunya sambil paadlaw akhirat. Namura-murahan, patugtubon na mo dito. Magunay-unay kita niyo, pakabayaan sin Allah ta'ala. Mumusun na to, hingkabuhin na to, mumusun na to, nyawalihan na to, papag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana min al-faidin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, fa innaka anta khairur rahim. Allahumma ya Tawwab tub alaina, فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.